Khalifa, one of the tallest building of the world, amon mulam katap tari malangas siyang doon sa awe amon nam. Amon kalay lo kung si 125 floor tala ko aw suga. Dua si dia muri panai ham kamera terkita ila hanya katam tari dala. Ang siapa kasar magmula. Kaya ko sa ay ne, o dole katula. O tiri mo mo ang sa kamo al bingtam tara anya ala mana. Ay, kaya ay paling so. Mula si Burj Khalifa kata ko be hadung tuk na ay orang mana o 125th floor tolo lift direct 58 second me ponsa dega o kata ma amrin ay ajin tolong anya ka mula si tiket kata na ari ko de so orang be ari ko ado ja ahi pana ho ga si lang ay ada top surat cahit tarik ko ngole lift bana awe so ang like lang ay from the earth to the sky rasa cari ko na lift be si Amar pun melangkah kacanya ini hanya ka ada so The building is 160 floors. It's a hotel, residential, and offices. The hotel is one called Giorgio Armani Hotel. There is two Giorgio Armani hotels in the world. The first one is in Italy, Milano. The second one in Burj Khalifa. There is 900 residential apartments plus offices. Lift orang beratar gitu sih. Lift besaran tuh kok. Lift fast atau apa itu mah? Fastest jando do. Ini ya. Cuy. So Burj Khalifa hanya apa nung dari so josi ada nila. Burj Khalifa lift. This is too much people for this. Lift speed apa itu? 40 second ada. 42. 95, 98, 19, 100, 1, 2. No lift speed eh. 48. 50. 51. 52. Lift speed apa itu? 55. 55 saat untuk lah. 120. 124. 124. Morning, everyone. Welcome at the top. You can start here at the balcony. Mulai soga siang paku Burj Khalifa soga bebe nya kabal tu na amo je tu punya kapa ko laka bapre se Burj Khalifa ga au me nama ngarte do hin tala ya ka cha tu do hin ko mana tera talang kas la para tu samu ram betu Burj Khalifa soga be pura ka papak Burj Khalifa so pura ka papak see from another angle again Burj Khalifa soga Nang prabe kapal Burj Khalifa. Wah, ima. Oh guys, another building again. Wah, ngate. Sikanya tuh kah?
Oke si enam tak kuan. Nama ke apa pokok kani sepakat aus sudah. Nama ke aku. Udah gue kani sepakat tekakanya. Dia bisa dipalai. Dua ini aku nama. Dua isi tempura kami paksi. Baik tu. Kasih tak aku sudah na. Nama. Not is not prakaran. Oh, sudah kabar. Enam minggu si tak aku suka, angker kakak lang sa lang. Besi swimming pool ko jabo ko pa. Swimming pool is jamin ko jabo. Nam ako boy da ada apa na kendo su da abu so burus Khalifa sing page kumana bul na. Ang dari ang nalang. Bago na kaya stretching magol. Buko do pa di. Mall. Dubai Mall. Dubai Mall pa. Oh, bis Dubai Mall pa. Alam agi ko koko ko kanyo ko. Dubai Mall mo kaso. Ako suka alam agi ko kanyo na. Dubai Mall ko ni Boston. Manamong entry po ito mo. Jisa niya jisa mo to na ba sa mali. Sila na siya. Nga abu berkulu kamera lah. Kedi ba ada soba de. Nga abu bul suatu ang ne kedi na kedi uhi ba ada na. Uhi ba ada na si kun na. Je ka pai. 125 floor be. Lepa be. Charan hello. Charan kata be. Aina long la angkatan ai kaje. Ngol seri be 125 floor be charik na. Aro ungtong to kam le. This way. Not that way. Okay. Oh, so round ang re ko mula si. Kujo so be. Ay. Si. Mabasa. Si. Mo ini alas kali una. Si. 125 floor sudah kala. Tanya to ka. Lampia pala kakak. Lampia. Si Alex. 125 floor. Kile. Si mo ina yulo sa yulang sing mata. Nam si adang si pagi ini si ayu pa na. Wah, 125. Wah. Ukso mi pak Moga si tago no. 125 floor suga ko na. Si sini kapado na. Mara silong sa pa. Oh, baba zangul kela nau ke bisniki, bena asube pala nau ira. Jakar ko am ayam kakar ko na. Si tago na pa. Glass wak. Okay, sugan. Ay, awas okay. Awas okay, mana setiap beb kapal dok na kalata. Kira setiap kapal dok. Simul kapal naman pura si kadung dok na so na. Patang mas. Ya, taduk duke gelas. Ana taduk duke bekas ay bena. Taduk duke. Ya, taci duke. Amare taci duke gelas. Hingga ker. Ya, ni ko ngabe kapap duk ngala pa. Baba sini lo ke taci mata. वाह शिवे जी को ऐसे देखता है मुन्ना है पत्ता क्यों कम जना में कापा जाता है ताचित नहीं को बुच्चू जा गिलास ताचित लगे या तो नाम सफल बेबे nama kaapa berapa ya soal juga na
gelas angkaran ay. Ini lucu aja.